Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi Mizoram Assembly in thlan puilo turatan political party lian pathum chuan bial shanga an candidate tur an puang kim titi to Tripura electoral roll la thun vela bru vote nei 10 khat chu Mizoram electoral roll la zui tir an du thu bru 10 election commission an thlen Information and Broadcasting Secretary Pu Apurva Chandra an Akashvani News le Doordarshan te chuan G20 Summit chungchang an puangzar thahle ti asoi Prime Minister Narendra Modi an G20 hrai tu tur Brazil chuan ne takin akai hrai abei sei thu asoi Mizoram atanga pem thla in beng belta bru hrai tu te chuan Tripura electoral roll la thun vela bru vote nei 10 khat chu Mizoram electoral roll la tir zui an du thu election commission ne na an thlen Mizoram Bru Displaced People Forum General Secretary Bruno Misha Chan Election Commission of India nena tun nai khan lekha thonin Tripura in beng belto ma se Tripura electoral roll la thun lo an omni na soya heng ho te hi Mizoram electoral roll changa pai lova la omti ri turin nge na vote thla khi India khwale tui zong chanwo ni awangin khoi electoral roll bira emo an om hi an chanwo ni ati hemi chungchanga hian Bruno Misha Chan Tripura in beng belto electoral roll la thun vela mi sangthum zanga velan omni in soya chung mi te chu Mizoram electoral roll changa pai lo turin election commission adil ni in soi hemi chungchanga hian Mizoram Election Department how to the chuan tun thlengin Election Commission ne na tangin engma anla dong lo ni in an soya Election Commission hian MBDPF te ngen na hi angai thu tak lem lo ni a anrin thu an soya ni heti lai hian Mizoram electoral roll la chuang Tripura in beng bel to te tun hnaya anwaya an ming pai ani thu soya ni a thu don nei na soidan chuan bru vote nei mi singkhat sangkhat zakwa somkwa pasari te ming chu pai ani to a ma se October nilia electoral roll tharber tar chwa ani huna azad dik tak chu achiang chaudon ni a thudon ani Inrin ni zandar som pakhat le chan vevela lunglele chongte inkar konga leyatlak niamna sadawangin lunglele chongte inkara lir thei engchi ma akal tlang theilo Inrin ni zan khan Mizoram chimlama ro asurna sa a lungle tanga kilometer somriat lungrang le lalnu tui inkar lungrang atanga kilometer khatle chan vevela hla thei hai lui bula kong atlaniama tundin muna englir theima akal tlang theiri lo PWD lamin kong hlui lam siam that tumin tuna hian JCB nen ma an lamek ni in thudon na chuan asoi Mizoram Assembly Nwaya Public Accounts Committee PSC chuan Tourism Department in State Institute of Hotel Management din konga until ti dan chu na takin asoi sel PSC report tun nai khan and chairman Puvanlal Hlanan Assembly House aphara heta hian Comptroller General of India audit report State Institute of Hotel Management din konga thilti dan tarlan na an suizui dan inziaka he institute hi sakzo ani nuwa kumsari chuang man tangkai lovin om tho report chuan tarlang Sarkar lai pu Ministry of Tourism chuan kumsang ni pasari khan State Institute of Hotel Management din na atan hian chengwei bel che som asangshana bung bangla muna he institute hi din turati ani kumsang ni pasari le sang ni som pakhat inkar chung khan in sakna atan chengwei bel cheriat ministry chuan pechwaka academic le administrative building boys hostel block le girls hostel block baka akot 12 vel siamna atan man turara man ani Poisa hi PWD kutahlan ni in kumsang ni som pathum khan na anzawa kumsang ni som panga me thla khan PWD hian Tourism Department kuta ahlana ni Ministry in chengwei bel che som pek tura arwa manzinga vaibel che ni chu zirlai te zirna rwa manrwa leina atana session ani awangin pek chwa ani veri lawa Hei achan chu he institute hi ataka kalpui ani nu chawa pek chwa tur ani wangani kumsang ni som pathum khan Tourism Department chuan SIHM thok tur na somni pani siam turin rotna siama DPNAR chuan he rotna ayatlem po som pakwa siam phalsaka chu po chu sumhar satna chuan lamin sarkar in pom talo kumsang ni som pakwa khan Sarkar chuan po somthum pani siam aphalsak na in COVID-19 chileng wangin sumhar satna chuan lamin po si ataka siam na lak om talawa Tourism Department chuan Ministry kuta chengwei bel chen hi la om chu dil chhuak turin ma an lalawa State Sarkar point pek turin ra manna asiam heklo
hetiang ani awang hian vaibel cheriat senga SIHM din tura ra manna chu omjenei lova omin cheng vaibel cheriat chu athlona senral anita a chhortu tur thalai te chhorchang kai theina omtalawani PSC chairman le member ti hian a hmuna antloa in saksa te chu a ongrop to hle ti an hmu a Girls Hostel Block B ki Shivalaya Construction Company Private Limited in kumsang ni som pakwa tangkhan thlatin cheng singa choin anlo lwa meka chei tharle angai na sa hle ti an hmu ani ma se a chei tharle na atan cheng vaibel chhni le noi khat dil na chu sum har san na chwan lamin sarkarin apethei telova hemi nu hian Trade Promotion Council of India kota hlan mai ni se ti in thuthluk na siam anita ani Mizoram University a Political Science Professor Puje Dongwel chu India Political Science Association Executive Member tan thlan ani Professor Dongwel le research scholar te hian Karkalta ni kwale ni som khan Maharashtra Varda a Indian Political Science Association Conference wei somruk na buat saya antela heta in thlanna hian Pudongwel hi an association executive member ta na thlan ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Mizoram Assembly in Thlanpuila turatan political party lian pathum te chuan bial shanga an candidate tur an puang kim titi to Rorela MNF chuan bial somlia bial somthum pariata candidate tur an tifel to a kumsang ni som pariata Assembly Speaker Pularin lian sai lautlinna chalfil bial le Aizawl no tu bial ading tur ero an la tilfel lova Pularin lian sai lau hi MNF hian an din tir don lau ni asoi ani a hei hi USA azin tuma MNF party pum BJP in chhun lu adu thu asoi wang ni asia tani ZPM chuan tui chong bial ti lo chu bial somthum pakwa an kan te tur anti chiang to a thlak le zeu ero an om Congress party chuan bial somthum pariata an candidate tur anti fel to boka palak le tui chong bial ding tur te ero anda ti chiang theilova mani lokadin Mizoram Secular Alliance an tho pui te chu in thlanna hian candidate an peve lo ni athudon ani BJP chuan bial somli chu an tum thu puang ma se tun thleng hian an candidate tur soirik thom ala omme ulova khulama an ho tu te thu an ngak ni arin ani tun din hmuna hian Mizoram Assembly a MNF in MLA somni pariat an neya ZPM in paruk Congress in pangale BJP in pakhat an nei ani Thingtlang khwa cheng ten tui thianglim in tur hniang nar an nei theina tura sarkar lai pui malak na Jal Jeevan Mission chu Mamit district chung khoshang shanga kalpui zel ani Zirtopni khan Mamit bial tu MLA PH Lazir lian chuan dam diai khwa a JJM hnuaya tuipam na khola honga bial tu MLA chuan dam diai khotlangin tuya an har satna sarkarin sha in JJM hnuaya tuipam na khola bun saknuwa tui thianglim hniang nar tak an nei don ta chu alom pui thua soya central sarkarin mi puiten tui thianglim hniang nar tak an nei theinan Mizoram sarkar kaltlanga ma inge mozat an lak mek thu asoyani PH Lazir lian chuan dam diai khwa a tuida khol na nei chalo chung ko somruk panga te hnena plastic tuizem syntax ape a khutlang shwai tu ten acho langa an manatan silpolin ape bok ani Information and Broadcasting Secretary Pu Apurva Chandra chuan Akashvani News le Doordarshan te chuan G20 Summit chungchang an puangzar thahle ti asoi DD News chungchang soin Pu Apurva Chandra chuan Doordarshan chuan ultra high definition 4K broadcast technology mangin khovel mun shang mi te hmu thei turin an tar lang chen ti asoya Prashar Bharati CEO Gaurav Dwivedi po in Akashvani News chungchang soin G20 Summit tan hian camera ringot po somriat chuang man ani atia thoktu mi zathum chuangin an vil renga khovel ramdanga Chanchinthar thedar tu ten anmamo angzelin tunlai thiam na mangin thu thalak video le anmamo shang te achathei angberin an petsuak ti asoibok Prime Minister Narendra Modi chuan G20 a Brazil in Shrai tu din munthar a chantur chungchanga Brazil chuan hne takin G20 a kai shwai be sei thu asoi he thu hi nimin G20 pawla India Shrai tu ani chunga into khom hnung ber Delhi ania asoyani Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva po in India chu G20 Shrai tu din munatil achel chunga amalak na nei te fak umati a African Union te po G20 in ta tlut le zwal turin somani
Prime Minister Modi chuan season chen thum na a thu soina a mahun pakhat ngai to chunga United Nations Security Council rang am ngai to chhada tul tak zet thua soya multilateral development bank te po tun aya cryptocurrency chungchang an bai pui tul ati Prime Minister chuan G20 tel ram te chu green development chungchanga thathara ril ro seng theu turin acha bok Chanchinthar puanti top main tlang pui Mizoram Assembly in Thlanpui la turetan political party lian pathum te chuan bial shanga an candidate tur an puang kim titi to Tripura electoral roll la thun vela bru vote nei then khat so Mizoram electoral roll la tir zui an du thu bru 10 election commission an thlen Information and Broadcasting Secretary Pu Apurva Chandra an Akashvani News le Doordarshan te chuan G20 summit chungchang an puangzar thahle ti asoi Prime Minister Narendra Modi and G20 shwai tu tur Brazil chuan ne takina kai shwai abe sei thu asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani